Following Israel's disengagement from the Gaza Strip in August 2005, hopes for peace among many people were dashed when Hamas, the Iranian-backed Islamic terrorist movement, was elected as the Palestinian government in January 2006. Hamas's charter call for the eventual creation of an Islamic republic in place of Israel remains a valid fact and an Islamic religious duty. قبل أن تموت إسرائيل لابد من الذل والخزي لإسرائيل. إحنا قبل ما يموتوا إن شاء الله كل يوم سيرون خزيا وذلا. Hamas government-backed terrorists launch relentless attacks of rockets and mortar shells at Israeli population centers in the western Negev and the city of Sderot from the Gaza Strip, wounding and killing innocent civilians. באתי לצאת מהמקלחת, לא הספקתי לברוח. נפל עליי משהו לראש וראיתי שחור, הכל שחור. From 5 o'clock in the afternoon till about 1 o'clock in the morning, we were having every 20 minutes to half hour a Qassam missile attack. We're afraid. We're afraid. There's a trauma. It's hard to go outside. People aren't sleeping in their bedrooms. פחד להיות פה. לא יודעת לאן ללכת. אנחנו 7 שנים במלחמה, יום יום, דקה דקה, שעה שעה, יושנים, אוכלים את זה, מתקלחים עם זה, נושמים את זה. אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר לחיות ולחכות מתי נופל הקסאם ואיפה. זה ממש הפך להיות רולטה רוסית. יכול למות כל רגע. ילדים לא ישנים בלילה, יש לי פה שכנה ממש צמודה אליי. הילדים שלה לא ישנים. כל היום רק עם כדורי הרגעה. אני לא יכולה לעשות שום דבר. אני לא רוצה לבכות, למה? אני רוצה להתגבר על הפחד הזה. בטח שאני מפחדת, אני מפחדת במיוחד על הבנות שלי. وأنا أعتقد أن حماس كانت تدرك من حيث المبدأ أن إسرائيل سيكون لها رد فعل، وهي بذلك تحاول بشكل أو بآخر أن تقول ما قالته قبل لحظات بأن إسرائيل وفتح كليهما على حركة حماس، وهذا منافي تماما للحقيقة. Prospects for peace in the region seem very frail in light of the terrorist ideology maintained by the Palestinian government. And yet, despite all their efforts, Israelis continue to strive for peace.